Ovako su nastupali studenti etnomuzikologije Akademije u Novom Sadu na koncertu 2. juna, ali interesantno je, evo, za sam početak čuli smo ono što pripada vokalnoj tradiciji, izvodi se a kapela, dakle bez instrumentalne pratnje. Interesantno je to da smo na koncertu imali prilike da čujemo i instrumentalne soliste na nekoliko instrumenta i ono što je najbitnije i tamburaški sastav koji sačinjavaju upravo studenti. O ovom tamburaškom sastavu ćemo nešto malo kasnije kada budu te muzičke numere došle na red. Ono što želim da pitam, to je, evo, čuo sam malo čas da pored onog obaveznog klavira koji je instrument koji se na akademiji uči zbog opšte muzičke kulture, na etnomuzikologiji studenti moraju da znaju da sviraju još neki instrument. Evo, neko ko želi da kaže nešto. Pa tako je, od pre 3 godine na Akademiji umetnosti, odnosno odsek etnomuzikologije, zahvaljujući našem poštovanom profesoru Niceu Fracileu, uspeo je i da se uvede odsek za narodne instrumente, odnosno narodne sviranje, i to su za početak uvedene tambure kao jedan od najpoznatijih, naravno, instrumenta vojvođanske tradicije. A pored tih instrumenta svako može, naravno, koliko je u njegovoj moći i želji i volji, da svira instrument koji on voli. Tako smo imali na ovom koncertu i frulu, i harmoniku i violinu od instrumenta. Ja pretpostavljam da su to instrumenti koje su studenti svirali još i u nižoj ili srednjoj muzičkoj školi, pošto većina studenta ima prethodno iskustvo u muziciranju. Vokalna tradicija je, pretpostavljam, za sve ipak nova kada dođu na akademiju, da pre toga tradicionalno pevanje nije bilo toliko zastupljeno, osim ovo što smo čuli već na određene načine kako se to radilo što na školskim priredbama, ali ovo pravo a kapela pevanje je karakteristično baš za samu akademiju i za samo studiranje. Sad, svirati se može na razne načine, ali ipak kad se spominje etnomuzikologija, onda bi to trebalo da bude negde blisko onom što podrazumeva neki osnovni izvor. Ono što ćemo sada čuti je instrumentalna kompozicija, melodija, u stvari, iz Srbije. Ko bi mogao da najavi? Vi znate najbolje, vaše kolege. Dakle, ovo je instrumentalna melodija Kukunješće, sviraju je Ivana Šević na fruli i Jovan Letić je prati na harmonici. Pesme i svirke na koncertu studenta akademije bilo je ravno otprilike 60 minuta. U pitanju su tradicionalne pesme koje same po sebi uglavnom ne traju dugo. One su vremenski tu negde od minuti nešto u proseku do 2 minuta. Izuzetno, ako je u pitanju neki lirski tekst, onda to traje i nešto duže. Tako da, pored nekih 25 pojedinačnih numera koje su izvedene na koncertu, to efektivno traje nekih 60 minuta. Što je opet u nekoj meri za javni nastup sasvim primereno dužini trajanja, ali kažem, da je bilo više tih tradicionalnih pesama, možda bi bilo i previše. U svakom slučaju, ja mislim da je ovo konglomerat onog što se tokom godine najviše radilo i da je to pravi presek, da je svako studenta mogao da dođe do izražaja na pravi način.
Pa upravo je i bila naša želja da predstavimo što više žanrova, da nema priče puno nego efektivne muzike, da se na taj način u stvari najbolje i predstavljaju studenti, naravno, a ono što je jako interesantno to je njihova, tako reći, transformacija iz muzičke numere u sledeću. Čemu se radi? Zapravo u jednoj muzičkoj numeri jedan pevač, odnosno pevačica povede melodiju, a u sledećoj numeri se predstavlja kao instrumentalista ili pak u trećoj onda kao prateći glas. Zaista i ta smena samih stilova, smena uloga, to zaista ispunjava jednim velikim emocijama i upravo sat vremena programa je onoliko koliko može i publika da proprati sa pažnjom. Znamo i dobro da je 45 minuta školski čas optimalno vreme za održavanje pažnje i tako mislim da je sve u svemu dovedeno do kraja sa pažnjom i sa velikim entuzijazmom, sa voljom studenata i da je postignut pravi efekat od strane slušalaca. Što samo pokazuje da su studenti apsolvirali svu tematiku tokom godine na pravi način, čim su uspeli da se prilagode svakoj posebnoj numeri na onaj način na koji se od njih to i zahtevalo. Šta ćemo sada čuti? Sada ćemo čuti jednu vokalnu melodiju iz Dađ Pridvor Lepog Jove Majko. To je svatovac Srba starosadelaca u Vojvodini, izvodi ženska pevačka grupa, a vodi Mirjana Rajić. Što